beyisaphekwa leseyilungile. Isilo semhlaba sithi kumgcoka ukuthi emave asebenzise umcebo waphansi kuthuthukisa umnotho. Ingwenyama ikusho lokhu ngesikhathi ivakashele esikolwa seluhlangothi lwececesha kugubha oyili nekumgcina iBaku Higher Oil School. Imbube emhlaba beyisingethwe inkhosikati Make Lamashwama. Siseselapha evenile Azerbaijan silo semhlaba singethwe inkhosikati Make Lamashwama sivakashele inyuvesi yeluhlangothi lokugubha oyili nekumgcina iBaku Higher Oil School. Le nyuvesi yakhiwa ngephansi kweluhlangothi lwenkampani ya oyili yembuso kulelive iState Oil Company of the Republic of Azerbaijan isokha ngeminyaka wa-2011. Ingwenyama beyisingethwe ngumvanenkosi Hlangabeza, umvanenkosi Lindiwe, umvanenkosi Lonkokhela lophindze futhi abe indvuna yetemculo waphansi nemandla, indvuna yetangephandle nekubambisana nalamanye emave impungapholi Shakhantu, indvuna yetemabhizinisi netekuthengiselana Mancoba Khumalo nalonxusele live leSwatini eBelgium, Azerbaijan nakulamanye emave enhlangano yemave alabamhlophe sibusisiwe Mgomezulu. Live le-Azerbaijan lisebenzisa oyili njengenjini yokufukula umnotho wale live, kungako inenyuvesi yekucecesha insha kulolu hlangothi, kude insha yale live itawukhona kusebenzisa lwati layo kuthuthukisa lolu hlangothi. Le nyuvesi icecesha nebafundi lababuya kulamanye emave emhlabeni kude batawubuyela nelwati emaveni abo. Ingwenyama ikhonjiswe tinhlangothi letehlukene kule nyuvesi. Ikhonjiswe emagumbi ekufundzela ekubhala luhlolo, emagumbi ekuhlanganisela ema-experiments, tindzawo tekutivocavoca naletinye tindzawo letiningi ngaphansi kwayo. Bafundi kulesikolwa baceceshwa kutebunjinela ka-petroleum, chemical naka-process automation. Siphefumulela umhlaba silo semhlaba sithe live leSwatini selikhulumisene nale nyuvesi ukuthi kude bantwana bemaswati batawuceceshwa kule nyuvesi njengoba neleswatini lisemkhankasweni wokusukumisa strategic oil reserve ePhuzu Moya. We have seen how the oil industry has transformed, in particular this country, Azerbaijan, from where it used to be and look at today, and it's all because the people who manage the natural resource, they manage it so well. If properly managed, it has a potential of transforming an economy of a country. And of course, this is one of the things that we are learning from Africa, especially because we are also trying hard to look at how we can utilize our own natural resources so that our own natural resources can build a very strong economies and so on. So coming to this university is of course a learning process, and we are looking forward that there will be a lot of exchange of program between Eswatini and this university. Ingwenyama iphindze futhi yagcizelela nangebumcoka bekuthi emave asebenzise umcebo waphansi kufukula umnotho. We see that this university has been growing for many years. It started from humble beginnings. Today it's one of the biggest universities amongst universities of the world. It's training a lot of talented young people, in particular to be specializing in training the oil and so on. And we know that when a country has got all this natural resource, such as oil and gas, it has a very big potential of transforming a country very well. And therefore, it is absolutely important that those who will manage and continue to look after the industry, they get a lot of good expertise
and good experience. And I'm sure that from this university, this is what you are all able to receive, a lot of expertise. And I must say that walking around, learning about what goes on in this university, we can all feel that this university is doing a lot of good things. Umqondisi wale nyuvesi Alma Gasmov ubonge iNgwenyama ngelivakasho lwayo kule nyuvesi. Silo semhlaba sisayine libhuku leseliyawuba sifakazelo nasemlandweni ukuthi kuke kwanyathela iNgwenyama yaMaswati kulena ndzawo. Imbubu yamhlaba ibe seyivakashela inkampani ya oyili yembuso welive le-Azerbaijan. Inkampani yatiwa ngekuthi State Oil Company of the Republic of Azerbaijan, SOCAR. Ayikhiciti oyili kuphela kodwa iphinde futhi ikhicite negas. Lolu vakasho lweNgwenyama lwendeka nje livele Eswatini lakha indzawo yetingungu ta oyili ngako lobuhlobo lobukhona ekhatsi kwalamave kutawusita ukuthi kushiyelwane lugwayi kuletinhlangothi. Etintsabeni kubika Pholile Maziya anamxolisi Mavimbela eAzerbaijan.